Pozdrav društvo, ja vraćam se s posla, ja noćim video da vidite kako su okitili Logatec, Vrhniku, Log. Možda i nešto malo više, pošto ću se vratiti do tržnog centra Leclerc u Ljubljani. Pa eto, taman da to vidite, to jest i da vidimo zajedno. A ono što je zanimljivo ovde, ja sam teo već da snimim i da kritikujem Slovence kako su malo, to je slabo okitili grad. Međutim, onda sam shvatio da oni to ne kite odjednom sve. Mislim, čak ne ni u 2 dana, nego to se dodaje pomalo iz dana u dan, tako do katoličkog Božića. I što je cool, jer ne svako večer, ali ne vidite odmah sve pa da se prezasitite, nego tako dodaje se i onda i narod to ukrašava dosta kasnije nego kod nas. Naprimjer, kod nas već početkom decembra se ukrašava, dok oni čekaju tu negde možda i 15. decembar. Ja prolazim tako kroz gradove i sela i samo ponegde neki taj svetleći ornament. I ono kao, wow, pa ja sam očekivao mnogo više ovdje u Sloveniji. Kod nas svako selo šljašti, znate, u Srbiji, od tih lampica i ukrasa. Međutim, eto, oni to malo dodaju postepeno i mislim da je tako i okej. Sad, moj telefon, Motorola G60, ne znam koliko će da uhvati. Naprimjer, ovo su neke plavo-bele zvezdice. Ovdje je zona 30. Morate da vozite sporije, 30, što je dobro, jer možda će bolje kamera da uhvati neke od ovih ukrasa. I eto, mogu da kažem da možda Logatec nije nešto posebno ukrašen u odnosu na čak neka sela, ali ima tako momenata. Doduše, do sad nisam išao tamo gde je pošta, u taj deo grada. Sad ćemo da se vratimo i tamo. Ali evo, ovdje su opet ubacili nešto novo i tako. Ima toga da se vidi i lepo je stvarno. Ovaj deo gradića je nešto kao stari grad, ja bih rekao. I dosta toga možda se vidi ovako, mislim dosta toga. Za jedan gradić koji je veličine srpskog sela može da se vidi i lepih građevina i evo i tih lepih nekih ukrasa. Ali ono što mi se sviđa je ovaj sporedni ulaz u Logatec, ili u ovom slučaju bit će izlaz, pošto izlazimo s autoputa. Nije to ništa posebno, možda ste već vidjeli na video ako sam snimio taj deo, spušta se nizbrdo, dok ovdje ima jedan drvored i tu je dozvoljeno 90, pošto na lokalnim putevima u Sloveniji možete da idete 90 i mislim dozvoljeno, sad da li možete, to je druga priča. I mnogo je onako lepo, možda ne sad zato što je zima, ali kad je zeleno još je lepše, kao da vozite kroz zeleni tunel, onako još date gas i onda se suze slika još više. I sviđa mi se taj deo. Ali ima i ovdje, evo sad baš gledam s leve strane, zgrade one iz vremena socijalizma, onog drugog.
Da ću se ja sjetiti gdje je ova pošta, mislim da je ovdje. Mislim da je ovdje poštica. Pa da, ništa sad tu nešto posebno, znači isto ove plavo-bele zvezdice. I tako vole da okite sa desno, moram da vam pokažem posebno. Znači, ovo. I tu je parking negdje iza mene auto. Da se ljuti čovjek. On iskreno, ja mogu likat, nadam se. Zezam ljudi, evo može ovdje. Društvo, nastavljamo dalje, uzite pare. Definitivno moram da nabavim bolji telefon za snimanje. Ovako za ostalo. Pa i za snimanje po danu nije loše, ali najveće malo je slab. Kao što rekoh, Slovenci ne puštaju ili baš retko puste da se neko uključi i onda morate baš da ga malo stisnete kada u ovakvim situacijama gdje nemate semafor i to. Sad ćemo da prođemo. Vidi, ovdje ima pizza kebab. Dobro. Sad ćemo da prođemo kroz taj drvored. Ali pretpostavljam da noću nije toliki doživljaj kao preko dana. Mislim, doživljaj je samo što se ne vidi. A u stvari bolje je preko dana, pogotovo kad ima još zelenog. Sad ovdje u Logatecu već dobro se snalazim. Ne treba mi navigacija. Mada još uvijek ima tu neke uličica koje su onako baš ukrštene i ovako i onako i ukoso i da bi možda mogao da zalutam, ali mislim da zalutam, da se malo pogubim. Ali evo tu je desno Mercator sa ogromnim parkingom, znači ni manjeg Mercatora ni većeg parkinga. Ovo je taj što sam vam pričao drvored. I ovdje može da se ide 90, to ne znači da morate da idete 90. Možete i ovako sporije 92. Što bi Slovenci rekli 2 in 90. I da, mnogo je lepše to kad je preko dana i dok ima lišća na drveću. Da vi zadnji ne vidite drveću uopšte. Ok. Ali svakako vidjet ćemo sada kako su u gradu koji se zove Vrhnika, gradiću, okitili. Pa da ćemo da se vozimo niz brdo.
raskrsnici 70 sam. Drma. Pa tako, htio sam da sad pričam o tom konačnom zaposlenju, kako do zaposlenja koje su povoljnosti pri samom traženju posla, izboru posla i tim radnjama, ali mislim da bi bilo prenatrpano sad da vam obraćam pažnju na jedno i na drugo i na rasvjetljenje, tako da ću to ostaviti za sutra. Konačno Stalak radi kako treba, ali definitivno bi bilo dobro da imam neki Samsung Galaxy. Ovdje može to dosta povoljnije da se uzme na rate, ali ne bi baš da uzimam nov, zato što čak i da imam više para nekako dati 1000 eura na telefon, čak i ako je flagship i držat će vas bar 5 godina, odlično, ali i više toga sigurno. Ovdje treba malo usporediti. Moram ja pogledati da meni rade oba duga svjetla, nešto mi ovo čudno izgleda na slici. Ali uglavnom ovdje treba paziti zato što je sad već 2 stepena i pošto je u senci put, može se desiti da negdje je još uvijek zaleđeno, znate, zato ne treba žuriti. Ovako, 70-80 dolje. Tako da razmišljam da uzmem onaj na rate možda refurbished ili kako se već kaže. Refurbished. Ali ne znam. Opa, mi smo ovdje i 90, a nema se. Dozvoljeno ovdje 90. Kad sam u manualnom modu, a zbog plina nizbrdo uvijek ubacujem u manualni mod. Ne uzbrdo, nego, pa često nekad i uzbrdo, ali najčešće nizbrdo, zato što imam to gorko iskustvo sa 3 auta da na plin auto hoće da se ugasi. Kad dugo idete nizbrdo i ne stiskate gas, nego onako nema potrebe, non stop ga puštate, kao na primjer niz Frušku goru ili vama sa rumske strane, ili na primjer onaj prevoj između Niša i Pirota, uvijek zaboravim kako se to zove, a kod Bele Palanke tamo, mislim, nije baš kod Bele Palanke, ali tu negdje. Tamo čisto da se ugasi na plin ako dugo držite prema Pirotu bez dodavanja gasa. I onda je najbolja solucija prebaciti na benzin ili i u manualni mod. Mislim, ako imate manualni menjač, onda definitivno prebacite na benzin. Ako je automatik, onda u manualni mod i na benzin. To je najsigurniji. Ja sad ovdje nema potreba baš da prebacujem na benzin, mada imam pun rezervoar. Samo dolio. Evo nas vožnika.
žuto, a baš me uhvatilo, mora biti naglo da koči. Da li je moguće da nisu upalili još? Evo vidite, naprijed ulazite s ove strane i ono nema još uvijek ništa. Aha, upalili su. Uključili, upalili, tako god. Različito. Evo vidite, oni imaju neki fetiš prema brčićima i gore su neki brkovi na banderama, žuti. Sad koliko se to vidi s ovim mojim telefonom, ja nemam pojma. Ali to vam je to. Za sad onako slabo. Čak dele Logatec na trenutak bolje. U stvari možda je i lepše okićen Logatec. Sad kad bolje razmislim. Ovdje ima raznolikih na drveće banderama. Ali tamo ima ovako po parkićima vidjeli ste one razne neke stvarčice na zgradama. Ali eto, nije loše. Naprimjer, prošli put kad sam prošao, bile su samo ove plave, sad su dodali bele, žute. Ove kao lampice, kao kugle. Sad, ko je opet gledao ono, ja možda ću da pustim video ovdje zajedno. Na kružnom toku što sam snimio, kao od ovih belih kugli, jelka napravljena. Nažalost, počele su da pregorevaju i sad izgleda, znate ono kad beli jorgovan ili još bolje, možda ko zna kako bagremovo cveće izgleda. Pa kad počne već da vene, tako izgleda. Pošto neke su pregorele i onda izgleda kao da su uvenule, zato što ove druge svetle kroz njih i ne pusti ovog čovjeka, nema nikog iza mene. Dobro. Tako izgleda kao da vene polako. U stvari već kad sam ja snimao, jedna cijela kugla ta nije radila, možda ćete vidjeti na video snimku. Pa ipak, doduše ovo nije cijela vrhnika, većina vrhnike je ostala sa leve strane, ali jeste jedna od glavnih ulica. Ako ne i glavna. Tako da, ipak je lepše okićen na Logatec. Tako kako u Fordu je pametan, fino otišao skroz levo da mogu proći i kamioni desno i autobus. Međutim, iza mene neka ženska je parkirala, jedva prođe sa nekim Fordom Focusom, šta je, nije, mečka neka. Jo, kakvih dizajna sad je. BMW imitira mečku i da je Vu, mečka imitira Kivu i ko zna šta. Po dizajnu mislim, tako izgleda. Ne znaju više šta će, pa ono traže svuda inspiraciju, samo malo oni to na svoj način urade. Nekad bude ružnije, nekad bude bolje. Ali eto. Da, ovo malo sa brčićima preterali ste. Kako se zovu žitelji Vrhnike? Vrhnikanci.
Moram da pitam to ove koleginice, one su tu iz blizine. Ili Logatec. Logčani. Ne znam. Sad ćemo da vidimo ovdje. A ako nabavim telefon, onda idem kroz sela, baš da vidite lepše. U boljim detaljima. Kako su okićena sela, ona najružnija što sam već snimao po danu. Sad ćete ih vidjeti po noći. Da, ovdje ovi neki marketi nemaju neki običaj da sad oni nešto okite. Mnogo okite vas cenama kao dobre cene. Nešto kao povoljnije, pa ima neke stvari koje su povoljnije, ali dođe vam sve na isto. Nešto je povoljnije, nešto je skuplje, a sve vam treba. Mislim od ovih stvari koje svakodnevno koristite. Što ovaj radi, Mnogo znači kad prikolice ima isto neko ili osvjetljenje ili one reflektivne površine. Mislim ova isto ima, ali vjerojatno se tek na kameri ne vide na ovim stranicama. Ima ono crveno-žuto, ali to na reflektu ovo što ono izgubilo tu funkciju. A sad ako vas zanima koliko je ovdje rata za, na primjer, famozni Samsung S25 Ultra, znači može da se nađe sa 512 GB, što je onako baš optimalno i dovoljno. Za 1180 eura i rata za to vam je, šta je ono, opet hitna pomoć. Rata za to je 19,78 centi, 19 eura i 78 centi. Ali je problem što mi se ne daje, mislim, to sad na moju platu nije neki izdatak, ali mi se ne daje ukupno toliko para i da se zadužim na 5 godina, da otplaćujem. I da toliko dam na telefon, a kako mi ne ide da dam toliko novca na telefon. Nikad nisam dao više od 250 eura na telefon. Pa sam mislio polovan da nađem, međutim vrlo su retki ovdje ti ultraši. Bilo koji, znači uzeo bi 21, 22, o 23 i dalje da ne govorim. Međutim, nema ih mnogo u ponudi i kad ima to brzo ode i polovnjaci drže cenu. Naprimjer, za dvojku traže, S22 Ultra traže 360 eura, što je opet povoljnije nego naravno u Srbiji, ali mislim da u Srbiji ispod 400 ne može normalno da se nađe. A u stvari to je bilo kad sam ja gledao zadnji put u aprilu. Sad zašto taj telefon? Nije zato što sad moram da imam neki telefon, nikad to nisam, mislim da imam, nemam ništa protiv, ali nikad nisam sad toliko potencirao da imam neki
skup telefon ili popularan telefon, više me interesovao dizajn. Kad je izašla Motorola Razr V3, i danas smatram da je to najlepši telefon ikad proizveden, kad uzmete sve u svemu, onako, dizajn i te linije gdje je onako zasečeno, gdje je zaobljeno, aluminijum, i sve to. Mislim, jeste krš bio i kad je izašao, već je bilo telefona koji su ga skroz rasturali po performansama, ali eto, nije sve u tome da bude prvi i da bude... Ali eto, taj telefon sam teo zbog dizajna, a ne zašto je bio popularan. Ali usput je bio i popularan i nije sad bio nešto ekstra skup, ali nije baš bio ni jeftin. Tako da, ja kad sam ga kupio već je bio povoljniji. Tako da, to je to. Nego zbog kamere, ja bi taj jedan od tih Samsunga zbog kamere, zato što ti modeli S21, 22, 23, 24, 25 Ultra imaju nevjerojatnu stabilizaciju, što je ovako za snimanje iz auta odlično, i imaju mnogo dobro noćno snimanje, što bi značilo ovako kad se snima, eto, na primjer, kako je ukrašen neki grad u Sloveniji. Naravno, ja bih volio da i danju to svetli, pa negdje u senci možete i dalje da vidite nešto, ali tako je kako je, štedi se struje i na tome, iako je to LED tehnologija, već veoma štedljiva, ali nakupi se. Tamo, vamo, uključeno je, nakupi se dosta. Ja mislim da smo mi već u logu, ili je ovo, sad ćemo da vidim. Ili je ovo neko naselje pre loga, uglavnom, ništa da se vidi. Ovo je podsjeća na nešto kao Dimitrovgrad tamo u Srbiji. Doduše centar Dimitrovgrada, onaj deo gde je glavna ulica, nije toliko ni slab. Ali da, ovo je bio izgled log. Pa ništa, slabo. Tako, ovaj log je jako tužan. Dok logateci uraknika su baš nako živnuli. Ali opet, eto, gledam sad s leve strane, tamo ima još kuća, ima ulica. Vidi se ukićeno. I tu su brdaš sad, većina tih ulica i u ovim gradovima su baš tamo dalje od glavnog puta po tim malim brdacima. Desno nam je non stop autoput, pored nas prolazi. Pa dobro. Što sam ja sad malo otišao od od mesta gdje obično izađem na autoput ili odem na sela. Ovaj deo slabije znam, tako da ću ja da stanem negdje, napravim pauzu, da uključim navigaciju i onda da odem do... Ili ako ima znak otići na autoput i onda znam bez navigacije. Da treba da idem za
Leclerc. Aha, evo ga znak za izlaz na autoput. Prolazio sam ovdje od danju, ali davno bez. Znači možemo tu desno na autoput. On sad ubrzo. Ne znam ni koliko je ovdje, da li je dalje dozvoljeno. Kopa Ljubljana, mi trebali da idemo za Ljubljanu. Još uvijek nismo u Ljubljani. Ljubljana Potreć. Ćemo u Ljubljanu. Ovi njihovi veliki kružni tokovi malo smaraju. Imaju ove kao mini ove linije po sredini, što može gadno da iznenadi ako niste upoznati s tim. Tako se uključuje ljudi Slovenci. No ne, oni plize, mile, polako i ništa. Hoće da im ti zakočiš da bi oni mogli da voze. Dobro, sad smo na autoputu prema Ljubljani. Ovo su već, da kažem, naselja vezana skoro za Ljubljanu. U stvari nisu još, ali tu smo blizu. A mi ćemo da skrenemo za, kako se zove, da bude kočenje. Ako idete i odjednom samo svi pale sa 4 i koče naglo. Evo ga, ne znam za odvajanje. Pa dobro, tu smo. Znači, outskirts of Ljubljana. Evo ovdje treba biti ekstra oprezan, zato ljudi ovako ne gledaju brzinom, i onda ovdje nalete malo jače. I tu sad je 80 i skretanje i onda neko naglo zakoči, iza njega se nabije. I tu malo neka saobraćajka. Ili bar naglo kočenje. I onda cela kolona na kočnicu, svaki sljedeći nalegne više, onda popale sa 4 zaustave jedno 2-3 km automobila. I tako se pravi stalno. Ne drže rastojanje, ne puštaju druge i stalno su neki problemi ili saobraćajke ili sve zato što se kasno prebacuju u traku za isključenje. Evo, mislim, u sporu traku da bi mogli da se isključe, ne puštaju rastojanja, ne prave
tako. Ili se ne znaju uključiti. Znači, to su glavne stvari ovdje koje prave i zastoje i sve. Da li sa gumom ili celokupnim točkom ili nešto mu klepećem. Oho, evo ga, posljednja ekskurzija, ste vidjeli kamion se drži. Tamo ja parkiran, malo vuče u levu stranu, onom kuma hoće da pukne. Tamo, brate, kao onom scenariju. Još i... Da izađemo prema Igu, pa onda u Leclerc. Leclerc. Malo samo je nabacalo kapljica nekih i odmah morate da perete staklo zato što je puno soli tu i to neke masne soli, odmah propasti staklo, ne može da se gleda. Evo se ja prebacim ruke besplatno. Mislim da je ovo skretanje za Igu. 350 metara. Kjo mi da se odvojim. Iška, Vaška. Šalim se Vas. Vas je nešto isto kao selo. Zaselak. Gledao sam jednog lika, mnogo dobar čovjek, ja mislim da je iz Hrvatske youtuber, koji pravi tako vide na što obratiti pažnju u saobraćaju, u različitim uslovima, na autoputu i tako to. I kad je pričao o autoputu, sve je nabrojao, samo nije nabrojao da pre isključenja pogledate uvek dok usporavate na brzinomeru. Da li ste dovoljno usporili po brzinomeru. I onda neki klinac komentarisao, izvinjam se. Evo, vidi se da živim već dovoljno dugo ovdje da sam počeo da brkam. Komentarisao na taj moj komentar da je to izostavio kao, pa valjda zna po osjećaju da je dovoljno usporio, pa ja upravo zbog to kažem, po osjećaju ne može da zna čak i ljudi koji voze ovako duže kao ja. Znači ako ne pogledaju, a daj žmigava čovječ. Ako ne pogledaju, znači može se desiti da nekad ne ocenite dobro. Naročito kad dugo vozite na nekoj dužoj relaciji. I onda se naviknete i
I onda on 100 na sat izgleda kao 50. I vi ono vidite kao, aha, usporio na 50. Ti misliš, već sam usporio, u stvari šipak. Nisi usporio dovoljno. A to vjerojatno, znam da je klinac, neki komentari su koji možda još ni ne vozi, ide tek počeo da vozi. Kao sad onda pokaže kako je on baja, on ima osjećaj. Ljudi koji voze godinama izgube taj osjećaj, znači kad dugo voze autoputem 130, 140 i onda uspori na 100 izgleda mu kao da stoji. Evo ovdje desno su Obi i Bauhaus ili kako se zove. To je nešto kako kod nas Oko što ima. Obe te radnje. Evo ovdje ima, znači ovo su sve neki tržni centri, mega marketi i tako to. Evo ovdje je Eurospin, Lidl. I tu imaju i kineske radnje, moram baš jedno da odem sad. Ništa bez Kineza ni i u Sloveniji. Znate, kad ulećeš onda bar uleti da ne mora da koči. Gledajte, supernova, ali svetli kao da se rodila supernova. Igra rečima je na mene. Znači to je zajedno supernova i Leclerc. Ono što izgleda kao vavilonska kula s desne strane, to je dve vavilonske kule. To je u stvari parking sve. A tržni centri su s leve i desne strane, a ovo što šašti najviše, protićemo sad pored njega, to su u stvari parkinzi. I evo još jedan taj moderni kružni tok sa ovim malim pregradama koje samo u stvari zbunjuju vozače. Možda bi ovo pomoglo na Slavi tamo, da malo se uvede red. Ne znam da li se plaća uopšte taj parking. Ali ovako izgleda moćno kićer. Pogledajte, vidite. Evo ne vidio na znaku jel se plaća, jel se ne plaća. No, bojim se ako skrenem i izgubim se. Morat ću da otvorim ćevabdžinicu tu. Na ovom penjanju, da ne umrem od gladi.